Finance September talo edisi ni bisi election ongani thangui tongo hene affidavit phonokjak mani abotabo phano srai ongya ko srangsla ka jakokthum bana khlai okongno saka IPF tini tang phangyak ju Shobonda Burma Ashni kokthum bana okok sanani thangai IPF tini tang phangyak ju Shobonda Burma saka IPF ti sakangni simino teyar ongjak bisi election ni bagai abo social media o post nugya shani sakangno hene Abai kinutebo saka salsa sakang social media o post khlai sakmani Finance September talo bisi election khlainani bagai osimura zakha hene Kaisa affidavit. Piaba aborok no tiye. Jerry Nekulmani yakulo mungsa sure ongyaku hanai. Aro clear tabok fano mungsa sajagyaku September no ongnani thangui tongo bisi election hanai. Abo ba kaisa affidavit che hanai. Aba haikino arshlo kok sanan thangui tebo saka. Twitter election ongya hanke one tier by mungsa develop klaiman glak hanai. Aba haikino arshlo tebo dalbedal kok saka IPF ni je Shobonda Burma. So village committee election ni bagi prostuti sekarang seminar reading sir. Abo mia bau sanggo sabotamo Facebook ti Facebook ti fight kok sawa abo romno base klai sini prostuti ya. So already सब समय ना fire service गाड़ी है so sekarang bari ना already prostutum sa. Oke ani mote ang kenaka keja Facebook tu abo sini bubagra budoi kesar kok sairika September Oktober ni bisingan Oke abo no tu ino mana baksa ke ba खुशी कई मसाले जोंगा गले काम को itu abno nongkor pai mane pore ang study klai ne ja je tabuk sujara court ni kono final apni kono rai nongkor ya ko je September ma klai nei ba October ma klai nai ai chin borok to te tam sana dong ba roman script mang ka ni bo masail lo hom mang ka bo masail lo ata bun sa tang kono kain kore kintu ani dhani je observation ba ang je manmani je kaos anusare ang kaosam na kya aro tabu pending kaisa decision pending ni sejak tomo aka kaos kaje ao final ngrathon September ong ne October ong ne apni kuno final takse jara kuno court ni rai nokoyako asole o sunani o hearing go tam ka chini state government boro kaisa affidavit submit klai kya je o jorao klaimano ni boro kaisa submit klegante bubagra abuno saka tabo abo abro klaimano abro tabo emon ka village committee ni election ni metaro mane tar nane o musa paika mun tatal sapro musa ke phaiya asol musa paipro ke o boro bises khalya hai village committee abo te September October ong nahin chab abo ung ya abo sob somay to confuse ng itang boro tay onno kichu karon tok soi date chat piso gitam ang ipa man api kuno karon ge jekhane chum prostut IPF ti sob somoy election ni bagi prostut tangin ke so registered recognized political party village committee election no sajagi afano to sung election lorai ma khainai karon sung registered party recognized party election commission of India ni guideline anusare kono registered party jodi je kono political ni je activities অথবা ইলেকশন যদি লড়াই খাই আকে বিনি রেজিস্ট্রেশন নিমেটার সমস্যা ফাইমানো আঙ্গর কসারো কম সারামন সঙ্গ আইপিএফ তে কিন্তু তাবুক নেব নরমাল যে ওয়ান টাইপ যে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন আবনো কোনো সময় নাই মাইয়া Attention of no remind flight no songo IPF ti o tabuk ni o village committee ni normal je one tier village committee election no naya village committee election je sake pano khlanya nang nai abo IPF ti saote kintu abo amendment ngi kaisa general area o gram panchayat ka 3 tier gram panchayat samiti jila parishad village committee ko one tier ke equivalent nang ab bahike milina no development to nini boni gram panchayat de pradhan to kai chini village committee chairman to wasudara millo agi ro saka gatabo boni to elected panchayat samiti chairman to block storo nini to BSc chairman abu kuno elected ja abu addition khoporo klaiya abu village committee na andar klaiya an saiman oro je abu jara baksa ta saje yangan nok saje tang de baksa tabo hamdagi tontoki masanai rung bising tibo wan sujak tongo
ताबुले ब्लॉक नि चेयरमैन रगो आईपीएफ टी बीजेपी रग या करे जे जितने रंग मारे ने भूल दारो ना रॉन्ग कॉन्सेप्ट नी विलेज कमिटी वन प्रायर शुद्ध विलेज कमिटी सिमिसे नंग तो एडिसी नि बिसिंगो अब चले ऊपर तक नी सब जुनल ऑफिस जे पूरे जुनल ऑफिस ब्लॉक अब स्टेट गवर्नमेंट नि एडमिनिस्ट्रेशन नि अंदर गनंगा ब्लॉक नि चेयरमैन भाई के नि निंगनायबा निनी बीएससी चेयरमैन जीती हुई माननाय जदि जीती माननाय के उपतिखे माननाय जदि आनि ओ अमेंडमेंट जे आं लामा से नायबले अमेंडमेंट खलाये 3 टाइम नि सिस्टम खलाये ओ जागा विलेज कमिटी इलेक्शन उंथोन हिमानि कारण ना आबो जे दो विलेज कमिटी नि बीएससी चेयरमैन बो इलेक्टेड इंगे जयिंगी फाइतो गताबो जरा तंथंनाय रगाबो मानसिनाय विलेज चेयरमैन बो बीएससी चेयरमैन बो मानसिनाय विलेज कमिटी नि चेयरमैन बो मानसिनाय नि जरा तंथंनाय इलेक्शन परे तेर मावनाय बो तांगा तेर माननाय मोबा माननानि जे आसा मानसलायबा खतिं मासि बेसिं खाबले तामके खति बेसि मांनाय केबो जाजाया तांथो ताबो मथा दङ इलिगेली फानो हिंदी बा अघोषित फानो हिंदी मैक्सिमम विलेज कमिटी तो मथानी कमिटी बेन चली तंबले ताबो इलेक्शन खानके अब अर्धेक माया करनाय बबा जे जगह आईपीएफ टी जीतीवानो जे जगह बीजेपी जीतीवानो जे जगह कांग्रेस बा सीपीएम जे जीतीवानो आबो तो निने हाथ सारांनाय तेतामाव हाथ सारांनाय सब থেকে বড় आं बार साइफैमार 13টা जे एससी रिजर्व चेयरमैन दङ दाबो आइन संशोधन खालायै विलेज कमिटी इलेक्शन खायनां तो नुनाय आं 1.5 বছর ধরে सिरा खगै दङ दाबो विलेज कमिटी इलेक्शन खानके फाइनली तिप्रा मथा हिंदी आईपीएफ जे तंगनाय जरा इलेक्शन खायने रो निजि गसिमा बाय बाक्सांनाय जे दाबुक नि जे एडिसी नि जे विलेज कमिटी वो 13 जन एससी नि बागै रिजार्व तंगमानि जे चेयरमैन राजखरा आगलिनि सिमे अमित नि कक्थुम चिनि खरां